Sibai ulewen hi August ni khat sang ni somni panga ani a tun tuma chan chanchin sang sang lor khom na te ngai thla khawna hunilau nei te ang bua seitu MS collection ZPM Media Department Swan Supply Department Office le Godam Chen Khat Vo In Khan Antloa Supply Minister B Lal Chanjawale Department How to te Malakna Wangin Mipui Mamo Bo Fai Tui Althei Gas Dinmun Athari hle anti ZPN Media Department Chuan Supply Minister Bilal Chanjawan Chaktakin ma ala a Secretariat le Directorate nen pheikhai rwal taka ma la in mipuin bu fai gas le tui al theite an tlak chamlo nan thei to pan chu a heng mipui mammo te din mun po an ngai ven ringa hetianga tho hauna chatak awang hian Mizoram bu fai che khol mek din mun po a tha a mipui tan thaphan na tur omlo anti tuna bu fai che khol mek din mun chu hetiang hi ani Aizol West DSCO Quintal Sanga Zasari Somsari le Pariat Aizol East Quintal Sanga Zasari Somni le Pakhat Lunglai District Quintal Singthum Sangsari Zaruk Somli le Pakhat Nathial District Quintal Sangli Zaruk Somsari le Paruk Champhai District Quintal Singkhat Zathum Somni le Pakhat Siaha District Quintal Singkhat Zakwale Somnga Longkai District Quintal Singni Sangni Zaruk le Som Pariat Kolosip District Quintal Singkhat Sangriat Zatni le Pariat Mami District Quintal Singkhat Sangriat Zathum Somli le Paruk Serchhip District Quintal Singkhat Sangni Zakwa Somli le Pakwa Saitwal District Quintal Singkhat Zanga Somthum le Panga Kolosip District Quintal Sanga Zali le Sompali Zongtui Kudam Quintal Sangriat Zanga le Somli Tihan Tundin Muna FCSNCA Kudama Bufai Zong Quintal Noi Khat Sing Sari Sangkhat Zasari Le Pali Ani August Sangni Somni Panga Thing Hi Food Security Semvekto Ani a August Thachung Hian Non Food Security Ami Card Var Le Card Sen Tlem Te Pek Chwatur Ani to Food Security Achang Hian Quintal Singa Sangli Zasari Somkwa Pariat Le Kezi Somthum Pathum Hi Thlatin Alak Theya Thlathum Kwa Ta Kha Simlok Ani Awangin August Thing Hi Lakto Ani Mizo press release lunglaya sampurnata abian noya loman simna le akan shahat honna hunman ani lungle sangni sumni panga thajing nikhat voini khan NITI agiat noya aspirational district za sompatni le aspirational block zanga huam chunga mason tlan tling om theina na bepui thak sampurnata abian kalpui meka lungsen aspirational block masona tora thoktu te choi moina hun Saman Samaro le Karkhat o Tortual Chung Til Sem Chua Pau Chua na Akan Shahat Hon Hun Chu Lunglai Saikuti Hall Ground Floor Buat Say Ani Lunglai District Borsapi Nafnit Man Chuan Lungsen RD Block Chu India Ram Block Nufwal Dom Kan Ngai Zingami At Telawangin Sokar Lai Puye Changa Chom Dol Na Tor Wakman Nakal Tlang Le State Sokar Le District Department Shang Shang Te Tho Hau Nakal Tlangin Masona Twan Tling Om Theinan Malak Chaureng Ani Tur Thu Le Masona Tam Tak Mu Ani Thu Asoi Project Bloom Kaltlangin Nule No Pang Risel Na Le Choi Ka Na Tan Malak Na Shang Shang Kalpui Ani Dante Healthy Lunglei District Campaign Le Health Program Shang Shang Noya Risel Na Din Mun Endik Run Puite Block mi puiten all samzoka sokar andor theina tura rahman na te English literacy program noya primary school zirlai ten English bulchut an thiam na tura malak na kalpui ani dante antar langa lungsen bloka masona chu department malati theilo tam tak chu tho hauna ne na ti theiti tar lang tu ani ati Lunglei Sub Deputy Commissioner PLL Nun Chani Namte Chuan Akai Shwaya Aspirational Block Program ABP Noya Masona Tefung Indicator Paruk Zinga Lungsen Block Chuan Tefung Palia 100% ti lo tlingin bronze medal adunga he lo tlin na konga thoktu sang sang te ne na choi moina hlan ani a August ni kadachanga ni ra sang ni sumni panga chunga Saikuti Hall Ground Floor Lungsen Aspirational Block Huam Chunga Self Help Group le Twal Chuak Thil Siam Chuak tu tele Thil Siam Chua Phauna te Akan Shahat chu Borsapi Nafni Man Chuan Hongin Lungsen BDO Pulal Shwaliana Zote Chuan Lom Thu Soin Hun Akhar ABP indicator paruk zinga Shisel na le cha health and nutrition hoya zunthum diabetes and dik tisen sang and dik le rai data na cha supplementary nutrition pek that ko nga le agriculture hoya
leishi selna endik le soil health card pek chwa ko nga te lungsen block hian target 100% a hlen chhuaka indicator dang pahni raipur annau partir thlathum chunga inzialu ko nga le SHG titana bulchana tur sumlu pek chwa ko nga po masona na satak mu ani bok he huna hian lungsen block development officer Paul Shwalian zote hna bronze medal le certificate hlan ani baka district level department how to senior chief medical officer district program officer women and child development le district agriculture officer te block level official PHC lungsen medical officer lungsen ICDS child development protect officer lungsen block MZS RLMA block mission manager le cluster coordinator pahni te amatonga thoktu frontline worker aganwadi worker sumli pali aganwadi helper sumli pali le health official worker sompanga ti hiana choimoina thuzyak hlan ani bok akan shaha ta hian lungsen RD block noya SHG te thilsiam kuthem thiam thil handicraft le eitur food item ti sang sang phau chwa ani baka lunglei RD block achungin ta puan handloom district agriculture office achungin thai chi thai en kolna damdoi kutna thoktu te thar chwa sang sang le PM Kisan Service KVI board lunglei achungin handicraft item le district horticulture office achungin pangpar le kai noite eile intur chi sang sang te phau chwa ani a Deputy Commissioner Office Health Department le bank lamten mipui te chanpui na tur service chi sang sang other siam cha tribal resistential le income certificate deal na te bank account hon NCD nat na endik te an kalpui boka ka le tho chan nia commerce and industry lamin sumdo na kalpui dan in zirtir na marketing and business strategies le nilai nia RSE TI lamin thiamthil in zirtir na skill development program te an ba sai bokang Konpui tu sairang inkar kongpui chat chan CMN MCS conference na asoita. Kulai kongpui khu sokar masa hunlaya sat guru ko hausiamani a unliability period po ala top lau. Kumsang ni somni panga a top turani. Chumi chung chu kongpui khu achia chan an repair turani. Mase kong maintain na ta na sumda chu an agreement angin noi som pahni chau ani a. Kum nga chung cheng noi som pahni chawin tu in nge maintain du angle an maintain lau khan company lamte an hlok zok tlat alom kongpui khu chelau chi ani lau. Khu contract phena khwan sokar chanchi sa ranin contractor te du sakranin contractor te hlok na chu temve du na wangin le chantan du na wangin officer tam takte contractor supplier lama kantrang thin hei hi to process kan sokar nuwa contractor supplier te ham chatna lamrong kai siaman la omchuan action kan la zel don hei hi are mak to tur ani ti in chief minister lal du ma chuan soi press release ZPM Legislature Party in PWD Minister Win Tok Launa no confidence motion and move. ZPM Sokarin anin Jordan law anga Mizoram chaklak na kongpui ber siam chat ngai pui molawa hlimhlop le mani taksati danglam lam an tuipui zokawanga Mizoram harsat na namen law kan to hnuwa NH 306 konga bui chali le konpui inkar kong siam na minister le MLA ten ni tinan viltur ZPM Legislature Party nan ram manchu thilcha anga langnima se an mani ZPM Sokar ngein PWD minister an rin zo lo zia ti chiang tur le an tho pui PWD minister rin tok lo na no confidence and move ti an lan tir na a congress chalai chuan an ngaya hetiang hi Mizoram Sokar to a thil la thengai lo le thil za thak ani a ZPM ministry hi achung a buaina sajia pon lama thupral lavin alang chuaka an ngai ani Sokar in thadana wanga anmani department chan po boipui man lo leka kong chesiam vila forest minister te sport minister te social welfare minister additional te kong siam vil dei chu kalphung thar hla omle dong da na sataka an ngai bok Congress chalai chuan har sana na men lo an thlen hnu le thil ni dan tur zong zong an thlen vek to hnuwa minister le MLA ten kong siam an vila PWD ENC le DC ten kong an to thung chu kalphung thar ale linzia le kalphung momal an nei lo zia hi ti chang tu ani a driver tangkhang real drama siam tu ten mipui bum na tan thebik neya e turan sem chu lemchan na dik taka Mizoram mipui nan ngai thu sheturin Congress chalai chan ZPM Sokar a shatir ani pulal do mahi alo CM lawang ti avan hla om tak em ZPM in Sokar na asyam theina chan lian ber chu pulal do mahi ani ti phatwal ani lawang kumsomli don tho IPS aban san hnuwa CM aron ni le the hi aro pui mai ani lawa alom pui omve shim shim ani
lo siam lo hlau sila chuan mitam tak chuan zoram mipui kan sial na sale zol ngeyang keima po tiamin CM approval lak na sakngai CM aron ni tir phat khan corruption tam na le adawna tan thaber aron hufu chata chu chuak khau tak mai restricted tender reng CM phal na lama salau chuan chwa phal ani lo ti thu aron chwa he mi thu awang hian ramrikon tu NH54 via sakordui chun kong po restricted tender turin CM approval an lama sa ani nima sila CM shat puina nimi alavin a mutu tur sa a restricted tender lem a chwa alo ni hlau maya har sataka cancel tirle ani sham ani kha CM puina assembly house angei open tender tour alo soilok vek to po a shat puina omlo bokin departmental work lem bokin anlo tho tirle hi apoi tak zet ani tun thengin thozo ala ni lo le ngal 5% below ayat niam phal lo chutia CM berin diktaka contract na tho adu tlata wang chuan tender po open tenderin an chwa tranta a ma se rate niam taka changte anlo omta ka wangle chung contractor te chu how to te du sakzong anlo ni chin lawa wangin cabinet meeting chuan 5% below aya chan niam chu apom lo thu nok workable ti thuthluk na lo siam le ta ani MNF Sokar lai sang ni panga vi lai khan hetiang lampang thu chwa hi siamalo ni to a kum sang ni som pathuma kan sial alo ni le to a open tender chu an han chwa chun som le ta a athang tu de chuan 5% below de ovikin an ron changa chutia chana in angan ni hlomta ka chuan CPWD manuala inzia kangin retender le ania chumi nuwa pon chana ale nangzel sia tingai na dang om ta silo thuman vote angot mai thin ani chutia thum vor ani ta ka chuan a mutu tur du lo zok te khan an lo mule ta thina how to te lu alo hai le ta ani blanket approval SASCI na somsari paruk zet mai chu AA administrative approval pek pa in restricted tender turin CM approval na an pingal vek ani hei hi CM du dan ani arin omlo CM palzut na a angai lo thei lo zok ani atak taka CM shat puina telavin poisa siamnan anlo mangani tiril hnal om takin thilakal ta a hei hi RTI zona hian achiang thukhatin a shata he RTI zona chana hi hangai to achiang deu ila CM hi anlo thlimem ni ti po a sha thiam theyang RTI zona point khatatanga pathum chana te chu name of work construction of concrete gravity impounding dam at river tlonglunglai patnina tender amount noi somli pasari sing sari sang rukzani somsari panga agreement amount noi zali somsari paruk sing sari sanga zakwa sunga le patni hei hi cabinet thu thuk na anga 5% below a chanchu ni se agreement amount po noi zali sunga pathum sing ni zakwa somruk pakhat tur ani ang ti chuan tender amount le agreement amount danglam na chu cheng noi zali somsari pasari sing rukzani somsari panga minus cheng noi zali somnga pathum sing ni zakwa somruk pakhat total cheng noi zani somthum pariat singa zathum le sompali alo ni ang notification zomani lowanga sokar hloza chu cheng noi somni pathum singra sanga zathum sompali minus cheng noi thum zathum somni pathum total cheng noi somni pathum singa sangli zakwa sompua pakhat lai ani kan ti theyang na somsari paruk zeta chuan sokar hlo hi engza tak nimo kan CM hian work department zongzong hi changvek zok mai sala hetianga system corrupt hi about thei mai arin oma kumthum zet hun an la neya hian han ngai to chiang deu sila a minister ten an du du an lo chalai kwalvel hi han check sila ram ro relna pathian ram tundin po a ol deu ngeyang mi pui mu sinna le zalo na dik tak ani tun hnaya RTI manga mizoram mi pui bu fai emek chungchanga FCSN CA department nena zona FCNCA na chana hi mizoram mi pui zano na le musina dik tak ani mai ba ka he department hian ati tura tilau ti chiang takina ta langtel bok ani RTI zona pakhatna mipui hnena bu 5 grade ASM ani em tia zona chu thamlo le noi chha takin FCSNCA hi bu 5 grade chen tu kan nilawa amai ro chu bu 5 supplier te hi bu 5 grade A supply tu ra ti an nia wangin kan bu 5 sem te hi grade A a kan ngai ti nan chang ani
tender chang hiam zok lalawa achang sang zok lak ani atang khan soi hi atama tender an chwa khan supplier te hi bufai grade A supply tur ti an ni a FCSNCA hian an supplier te bufai sem hi enggrade nge ani an shetur ani ringot atul ani chuan an en dik tur ani don lom ni chhuan lamatan bufai grade chen tu kan ni lawa AK bale ti kwal hi aza thak mipui hmu sitna zalo na le thamlo na ani zona pahnina mi puiten engtin nge grade A chu kan lo sha chan ve theyang beka chin chana te omem tian zona channa FCSNCA department hi bufai grading siam tu le pek tu kan nilawa chu wangchuan grading chungchanga chuan achunga kan zona chana ba khi shiat kan nei lo ti po hi azo tu mai nilaw zawra mi puite hmu sitna thamlo na dik takani ba ka department hian among a hlim ani ber ome FCSNCA department hi bufai grading siam tu le pek tu chu ani haulo mase he department hi bufai grade A sem tura supplier thang tu anni an supplier te bufai supply hi asem tu an mani department nge hi anni a chu wangchuan an bufai sem hi grade A nge ani ti an shetur ani chhuan lam om theilo tin FCSNCA hian an bufai sem hi enggrade nge ani ti mi pui hne na shat tir le mi pui teng enggrade nge ani ti kan lo shat ve theina tura mi pui hne na shilfia hi an ti tur ani don lom ni chu ti rwal chuan mi pui te hian kan bufai le te hi enggrade nge ani ti kan shat hi kan dikna kan chanvo ani hetiang mai maya mi pui hmu sit tak le noi chha te ka department in chan na pe hi azia lo tak zeta he department changtu minister po hian he RTI manga zona chan na hi uluk takin lo ensela mi pui thawang hawin he thil bufai grade chungchanga hian ma la sela bufai supplier te hian bufai grade A nge an supply em ti mi pui ten bufai grade kan lo sha chan ve theina tur ol samjong mi pui te hne na min shatin min tarlan sakte se ole heti zong hi MS collection atanga kan lo ti chwale theite chu ani e